Amen. Amen. And the queen say main country so for now almost secret society. Woni mo na we friend yonko tiasiewu. O ya de bi na nya se wodo kokohwe na se wo be samba na ukọ na wo be samba na ye queen na ye na ya me hwe so no da ho fifi da ne to na me hu sade no. Kofi Elisha prophet Elisha kasa me hu the spirit in the soul, ni dead. Some are not about the woman. It's a woman. And I believe was a minister of ghost. You know nothing, see nothing, hear nothing. Elisha actually said that cannot be empty. And will be a dean subo. Matter what I said. And you know, Omaku. So be a sophobia namona that cadinage. We fre tiasiewu we so say tiasiewu because onu say won che wasase and then we di medi ni mani nam. Amen. Amen. Enti she say o ho say bia wo di bi obanu mu jonso and she say na kwanche mebre and then say ko preacher say oni obi da either say altar ne so and now Mystery TV. Allah. In the name of Jesus. Abusia mu akwaba edeba Mystery TV so nma so first time ni abemi subscriber to no so dia mama ya no akai sawo de be one be ka wonsa no upload ni to mpo no first person ya wonsa ebidika ka na abusia ene de akwakoye arehosem e de ama wo man Ghana ni titiru eni emu Christopher ya me no I ka say every Prophet Prince Elisha was saying abusia e de official release about bonten ya wo mo e trese ampa wo mo de hye no e wo abusia eno e na e da screen so no ya making kan kakra e de ama wa we no e ye official releaser Prophet Prince Elisha busia ede ebaye na womo trese womo de hye no wo free mu 13 February ya na eye efiada 2026 no eno na wo free mu na womo se asemi eyade a aha abusia ne yie pa ne titiru eyere ene emma ene asafo ya woja womo echinte abusia no kire ewiase nyina ne empo adofo a ene womo esu nyina ne se womo nsem kan bia womo beka no womo hwe na womo hu se ne beka na bi so womo hu se we no eye atenka ho asem na ye kan abusia ensem no de womo akuche bebre wa ha na krata ye ba bontin nipa ne nsa hye ase na nakodwo danso wono ensa hye ase mi na afei osofo panin salifo amwakonso eka womo a eka bo mu ede krata no eba abonten no ho bi na eno na abusia ene mene Prophet Dr. Abednego Yesin Kunya na ye ba bedi ho nkomo se abusia na ede na womo twe ya sabre afei na womo de press release no ababonten difo ayeka da kame ho ni mu difo akwaba na afei ye kono man makro ma ye nyi prabu wo kwan so wolala odofo ede ne wo hawo ede ne wo dadwen yare be na aye kwankwa odi echienchienchi a wonya no aduro ene na me kanfo Raboni Spiritual Research and Divine Medical Laboratory Ediama. A Prophet Dr. Abednego Enedano. A wise man will hear and will increase knowledge, but the fools despise counsel. Prophet Dr. Abednego ye odifo a reyem remu awrade eyinu ama wiase. Se sunsumu ya rebia aye okwanko. Dr. Edikre Wowo and the American Prophet Dr. Abednego Invisible Teaching Hospital, powered by Castoplanto Technology. Kai, Prophet Dr. Abednego enye pray for me. Intishisha Prophet Dr. Abednego echiri kwanwo in Sanwama Dwejiri Oreku Liberty House. And that's a Fred Dr. Prophet Abednego 020-859-9576. Na say 027-8977-215. In short of 4, Kai, se wo tiri bibi wo so na semba na bibi krem. Your power. And your prophetic, the famous agent D. The child was a mystery of mysteries. Our mystery TV so there we are with Dr. Prophet Abednego. Prophet Dr. Abednego. Our mystery TV so mystery of mysteries on Mystery TV with Prophet Dr. Abednego, the scientist wonder mind. Yeah, hello. Your friend Auntie Linda. Me trust in the man actress. Me encourage you be say
also Mysteries of Mystery. YouTube, all the social media handles, any Mystery TV. On follow now, on share Prophet Dr. Abednego. He's so powerful. Luke 6:46 said, why call ye me Lord, the Lord? You do not do what I say. Repent, I've told you. Tutukafu no for aye bosumo ka kulomu an kasa monim. Edi ni aka Alafia. Edi na kasa so ye James Clark actor ba ko pe. Na me catch him say mo hwe Mystery of Mysteries. Ewo Mystery TV so. Na hwe YouTube, Facebook, anybody diara. Ewo abefo ntita no so. Daddy. Yo. Osuru asase wa ni asutu for Japan da wase. Maame wo sa ha no pa bio. Enti journalist for anopa boko. Yo, what's a haboko? Mona. Daddy baby a free so de eye boko. Sa radio officially no Prophet Prince Elisha Busia e de krata babonte on waraji atum se ampa wo de hye no afri mu na wo fri mu 13th February 2026 ya na eye eda ifiada. Eno na na sa radio eye new eye assign aba e wo Prophet Prince. Father, we thank you, Holy Ghost, Spirit of the living God. Eja anopa was bisa semi na no semo ba in the media to me team ampa. Na say no enkrofo say Prophet Elisha no Kumasi ano wa Accra. Odi for wa Accra sa be de wa Accra ha. Ndi Accra no ye adwuma. Accra no ye na so. Na onye santini. Ano mfi Kumasi. Ne fa bi fi ho, ne fa bi. Ejo say no kunya free him fa. Aha, nta se ba fa. Ede na onye tumi no wo Kumasi no wo de abankran. When the two won Kumasa, no, they are cry. And then for Casa, and a prophet about a far home, and I only animal so for now, Oka, once a many a bell so for. Many a bell, Odi for Obio of Unia. The one this a yes to Christo catcher on say. I'm not only Odi can coin. And conform says, now, men who push up for anyone, also in animal. Name of Ninian. Many animal woman, warrior near etre. Minuanum no woman, Yesu Christo no woman anti. Minuanum ne woman, many mutie, unyame asem. Na ye na ye disu. Okay. To be anyame. Na se asofu nso eye wo mo ye nyame dwuma. Wo mo e ka nyame asem, wo mo a eje. When them just say me nyame nua. Denti na nyame nua. Denti. Esum ne han twaka be ne wentem. So nyame dwuma do bi aye, obi oprakra so ye nyame dwuma. Okay. Obi asabi o toilet o nyame adwuma ni o kaka nyame adwuma no ye teacher ni o choro ono so o ka nyame adwuma no ye enti obiara abodi biara tumi biara e wo wiase bia o nyame adwuma no ye nti se mu ni mo a ene obi antie na mu se obi biara o nyame abono no o nyame adwuma no ye no ye okay nya o ye bia o pra o su chense o kaya yo nyina o nyame adwuma no ye enye so be fa bible ko ka nyame asem na o ye nyame adwuma okay udo okra oyo nyame adwuma okay nti ade bia wo ye biara o se ma yembo nipa no mesisi asase so nti ne o ye ye ma urade nti o nyame adwuma ne obi aye okay nti enyo bi obefa bible akose aso dan mu se o ka nyame asem ne nyame adwuma ana no kwa no nyame adwuma obi amfa to the team amen professor se meka no kware no enso unhum no ba mo frɛ na yebisa na yefrɛ na obisa no kware o meka professor nti ase na enya atoro na mo betwa se prophet Elisha no wewu na se wefiri mu a mo nka se wefiri mu n'enim nso adina ade a enim na mo betwa atoro na ye se ye nso yebo ye ntim ne yeka okay wo me kwa ne ehu ne ate ene ye di ho adanse what you say se mo na mo ka se wo de bribi aba abekire se wefiri mu na ashase no so ye hu se baby okwan no enye easy for him to come back okay ena ne obefa no kwan no enye onyankopon na se hu bi ka kire o se obama utumi be di 3 days won ho okay ndi won ho either say obeda funa da kam and now be 7 days na wasa aba and this prophet Elisha Kofi no oye second Jesus ana debi even what was second Jesus obi beba na obi wu wasa sorry even what ro and to obi sanwa wo say hey won ti ase amen na say sadia okay correction ema obi anya abotre krofo na afrefre mi krofo na ede ho asem aba prophet Kofi Elisha say wa say ma wade ofa man on a man da ensem bebre wo mo kasa bebre ma queen na kasa ba be ka kire me say prophet am say menye prophet am say menye prophet
Mary asem neba na me hu na meti na me de make. Na woka. Amen. Amen. Another point of correction. Menye Yesu. Okay. Mbadotie. Meti daddy. Menye Yesu Kristo. Menye God Almighty. Okay. Menye Nyankopon. Okay. Na menye honhom kunkuru. Okay. Amen. Amen. I am a mortal man, onipa. The first Adam is man, a living soul. And the second man is Lord from heaven. Menye wo mo bia na me onipa. Okay. Te say me ne wa. Okay. Adom na abedo me. And the tumi na me wona menye tumi no. Me hu na meka. Obi wo frame ya, also for some me ba ne yare. Me ma me out 6 days ko say me ba me ma me yare. Ko ye sem so menye sa. Menye pray for me. O frame na ka wasem table phone so me wow. Ko fo bebre. O frame na no ka na asem. Menye Yesu Kristo. Amen. Amen. Ti ma won. Okay. Queen ebai ebe ka kire me say me mfanto Ghana for asofo nani. Wo secret society. Wo nimu no ono so nimu wo. Obi a wakoje tumi biara wo baabi di kwakoye asori. Okay. Ana wo kwakoye biribi. Tetiro insuom epumu. Queen se breaso. Okay. Oje na aboade. Aboade ne so onje fa. Nti moja ankora 15 a wo de moja ankora 15 ne na. Moja bokiti 8 a wo de moja bokiti 8. Na me hwa de nam se me den hwa de. Me be hwe a asofo na nkasa nse no be call pulpit ko preach no. Won ne ma ne ba ko da wo mo office. O nware wa hye ne coat wa prapra no kuta handkerchief ne hye no de kwakọ mehu odi. Ghana asofo ihu asem no dey for weekend. Queen nerebo mamanye. Se ansana asofo be kwa kogina altar so ayenim se ho ne de keye kronkron bia no odi kan ne ma ne hia na ansana wa for altar no akoka asem no. Se enu na ma wo mo den yo. Ente no ma me begidi se ni ama ne freme ka kire me se asofo no ne wo mo da ansana wo koya asori. Okay. Asofo no ene wo mo da ware wo. Asofo no ma me bi kura ba we Pentecost no kosi papa bi papa ne so ne da na wa papa ne hunsu. Life. Papa ne onu ni sikedura no. Okay. How much more they are suffering? And I suffer no, and them on power no. Send they your mudayo. Enti we because it's a million behind your suffer. Million be soon to me your suffer. Now suffer a million so minimum. Odifo. Asofo ya wuni mo mu nye wunua na wo mo ye wunua no so wuni mo. Minimum. Na ne wo wunua de. Eja na aka kire se bi wunua no mo. Na so nim na wuni mo. Minimum. Wo be hu wo mo. Yo o se na wo mo a wo tie onyame ase no wo ye ne etre no wo ni menua sa na Yesu kan. Okay. Amen. Amen. Enti ni o tie Nyankopon asem no nam no kware ne training ne so no. Oni menua. Okay. Ebe no so frame also for Abednego for how to be fix Ghana economy of sa. Emebo nya adwuma, emrato anya adwuma na eno so e kan meme ho ana. Many was memeka oso ahini ho asem. Okay. One kase memeka asase so. If so waka kire me say do not conform to the world. Be ye transformed. Okay. For the world and the last thereof is passing away. Okay. It's perishing. Why do I have to come and tell Muhammad to maintain Ghana? Odifo say perishing and perishing ya wutim bi. Metimbi. Nti ye yi a wo mbi. Eye no kware. Nti ka odi siesie asenke no ano. Why ade? O so wa adwene wo mo adwene eye pe. Na mepacho nya ye ka no mutie. Moye. Nya ye ka no. Sesei Awurade asem e ba ni se memehwe na menimu ana na maate anam so maate. Ebi wo ha maate na emenhye danim. What is a car do na akohwe ase asori car nkrofo team ebi wo anya asori car atikrota bi na akobo fam na nkrofo kosesa petro se ne maate o te se car bi akobo fam ban emu ni pa nyina ahye maate o te se asem yesi na efede wo mo nkosesa petro tankanum na jatom wom first na car ne bebo ho na atwan nipa no na we no esen petro diesel nursing esen na efredom enti obu ha wakofa bokiti mienu wakosa bokiti mienu bajo kon okosa bokiti mienu no
say satam no we no busuba na nkrofo swanti obesa akosa obebon nkrofo amane tanka bi ahwa so moma yenkosa petrol yenkosa ente fe the first one second one third one na hwa ye ma uti wom ahye wom nyina badraba ne de onwuda ewo mu ane nim wo Ghana ha o se nsikwa e was sana Awurade asembai Okay. Antina eye Awurade ahomete ye ne ya say for lack of knowledge my people are perishing. Obi petrol ne tank abofema en na ebe ma waye yana. Also you call yourself a Christian. And tu nso manipa no. Na mom okosesa obi petrol ahwase, obi diesel ahwase. Na jani free fa na beto. Obo nso market wo say say na jato ugbo manipa nyama ahyesa biribi nsikwa. Obati se ka ne hwase no nipa wo nyina awu moja ne so ho kon ya moja ne na wanum ne na Eze na tumi bi na ekosi sa niema no enti ka ne ko no wo mo mutim na VIP no nto obi enso dai obi ehu asori cars no to obi ehu se biribi besi obi ante nti wo mu gina bia e wo hefa. Okay. Amen. Amen. Daddy, wo kasa no wo kire se ema bi kra fro aka ne sofo e de aye wo mo kire wo. So far so social media wo koso a yehu se ema bi ahase eyi wo muti e wo social media ne so a wo mo ka wo encounter with prophet ya sabe we fi my prophet Prince Elisha ene ekwan a ode wo mo efa so eno na me gina so ebisa se Ghana ha na se nipa no kayehu ye sese obi wo ye nka na chi asembone na aden ne kofa asofo laya ankoye ema asem a na akwakoye osofo we di wo mfi nyame sofo we di akwakoje aduro abra nipa ne ti asen wo ma ama abonten abeka aden na ne ya woni wo ya wontimi ma meyi ne ho ano no sabre mum na nsam ni pe monten so. Amen. Amen. Onim ne akwen ka kirem se ensamrane ne din a wo de bo mu hu eye sa secret society pastors a wonim wo committee wonya hunu yonko ti ase ewo asofo na nkasa Ti ase ewu ayeso mo ti ase so mo wu se obi afuna daka ready enti asofo ni nim se wo mo bewu go se Elisha kire se adaka no bebre wo ho a empty ena obi adin so bo ma je what you say enti no o mo akohu se obi a asofo bia na mo na adaka di nachi we frɛ tiasewu we so say tiasewu because onu say won che wasase so ena ne wadi medi ni mani nam. Amen. Amen. Enti she say o ne say bia wodi bi obanu mu jonso and she say na kwanchen bebre ena say ko preacher say oni obi da either say altar ne so and now office who de ne dan so won dware on papa ho ye wa sofo no bebre make asa sofo bebre ngware wo sofo be ne go kasa me ya sofo onye sofo onye madam for onye menua onkukuru ne humboni wo to nkwanta apai. Amen. Amen. Enti says aneti dia Okay. ye ne tifi invisible world spiritual world we are ye mfa ye nu anye de ehu na nkrofo nso mfiri ho mbebo mamane a sanka menka. Amen. Amen. Enti queen se menka nchira sofo na almost secret society woni mo hu na we frɛ ne yonko tiasewu o ya de bi na nya se wodo kokohwe na se wo besa ba na ukọ na wo besa ba na eye ekwen na eye na ya me hwe so no da ho fifi da ne to na me hu sa de no Kofi Elisha eye prophet Elisha kasa me hu ne spirit ne soul ne dead sama na kasa ba be bo mama ne se wo and I believe say well say minister of ghost. You know nothing, see nothing, hear nothing. And to one kakwa minu na ma e di se mo be boswa. Amen. Amen. Say nipa ne ade ne ye na wode ne kwaya e na wode na koto altar so obi amba ho bam be kata pokuto pokuta what about this? I mean to me what's your friend be talk. Mo bomb pie no. And just eye hunwa onipa ne okọ
obi ama ese won fa no hospital mbo na won check no Okay. won na to alter so or be secret place so him fa so dem obi anko na sorry for na twa no e na wo yosofo Enye jidie na wo mo exhibit so mo dom jidie. jidi ne wa so dem de dada osofo no ote the founder of the church or the jidi be na ye and obi the response on kubu aso and aso no obi dia Okay. and the motor trend there ai sa jidi na odibu aso na musa jidi sa jidi odi aso no ene bo alamu se ye won obo obi ene ne wo so obi Ayo se nye obo wo no na be suma. Nsunsun ye dem. enye ne obo Elisha no ne asofo no ena suma wo nti ye won obo ena ye won ne osuma wo. Okay. Amen. Amen. Madotie Me ti that. enti ebi no ho ye wo ne obo yen ena ye wo onu aso no wai de wasuma yen enti se nye ne obo yen no osuma meme nko go mimi ni me wotumi ametuma frɛ wo abisa wo ade nti wo firi ifa. Okay. Amen. Amen. What's all the maybe no ndi asofo bebre pe ene wakonya ene ono so why ready because omo miras also there shall rise false Christ false prophets and the false Christ takes and uses and call the what false prophets and send them to go and do their works and then the creator of the universe that calls them is the creator. Okay. Amen. Amen. Daddy, wo kasa nyina wo boss wo se queen aba won chen queen ba abesra queen aka nsem bi atwem bi say eye queen be na no bedi nkomu. Na se me ne hu mu hambe ku ni fa pu ato kasa. Me ni nsuo kasa, me ni oja kasa, me ni mframa kasa, me ni asase kasa. Asase me ni nedidi. Ndi ne we na escalating, ne we na ye owo, ne we na ye nkwa. Me ni mo owo, me ni mo nkwa. Amen. Amen. Enti say that they say sofo bi afim na obi be ka sofo no ho akere asama akere wa anye nyankopon ne be ka kere na emomekɔye kwen ne be ka kere wo dia ene na obi ka se wo ne wo mu nyina egro tipen wo ne wo mu nyina free baby ya wo ka no ba na wo ne sa nipa ne be ya adwen Na se me ni tumi wo kwen ni so anko be ba me ho. Enye se wo ne no wo ba bi kro bia ye kro nti na oba wo enye se wo tumi wo ne so ntia. Madam fo ne no. Ono bo me. Okay. Ena na eya oko court anoko magistrate ho. Lawyer. Unya asem a wo de asem no kwenfa. Omo de court. Enti hina na eya oko court. Nipa ne wanya asem no na court. Enti denti na oko court. Ukodi asem. Ukodi de asem. Wa asem a wanya wo de akoko. De asem na unya wo de ko ho. Asem be na unya wo de ko ho. Se odifo wo bisa se obi nya asem a he ne de ko. Yo baby wo de ko no. Enti wa wo so wanya asem a ukọ denti na ukọ. Yesi wanya asem nti na wo ko. Da sem sen. So if when no ejina asem ko na ye di bo ko adu no so de ko wo de abo anu mfa bo ye. Ye de abo bi enti wo de abo a esese ukọ na ensese ukọ. Okay, wo be ko. Denti na ese ukọ. Ukọ ko yi hu anu. Enti woni nipa na ukọ no no wan na wotu. So wo tumi a obi afro court a ukọ ere. Court no mra o. Traffic court no mra o. Na so wo tumi de afro court a wonko. Na onu na ese mra o. Odifo. O manya yetimi. Na o ka mama o ka wiase asem. Yesu ye ka soro asem. Enti wo de ne ye soro asem na wo. Enti me wotumi enti na ahohom no ba me nchen. Okay. Me, I command them, control them, adjure them, and conjure them. Tell them to do what I wish. Odifo yen hwade. Amen. Won say ye frɛ bibi magnet. Say magnet ye de to ha na dade metal wo ha e be chi no be attract no. Amen. But say aluminium da ho a magnet no intimi e attract no because ade na wo metal no nye no bi ne wo aluminium. Enti se ne wo ka se e ya honhom na ya na e ba ho enye se ade e wo mu na attract an honhom no ma na ba ho. Then na wo mu. Magnet then na wo mu ti no to twe. Se na me ga say is an system. It is still mature. System need to make say any metal no wo link. Nti why na echi ni yonko. Ketwa na echi kese na kese na echi ketwa. Se ketwa kese na achi ketwa no. Nti denti na etumechi. Etumechi ni because ne esu a wo ketwa na bi wo kese ni. Nti na wo kwa oni muhwe. Nti na nka so oni muhwe. Oni say God is in all things. Okay.
Unity of the Spirit in the bond of peace. One God, one Lord, one baptism, one so and so. And in all. Okay. So everything that was created by God, God is in it. Okay. I say bibi a nyame boy bi a nyame wom. Owo so to me. Nti onyame no yobefo. Onyame wo befo mu a onyame yobefo. Debi. Onyame beto akere be ya no nto akere be ya. Obetimi ache. Identity no boy efi so yobefo. Debi. The Margaret chiri we na che so no so yebefo. Debi. Oh, say eya na etiefo no. Bo comment ya na eba. Yo, and just say their ignorance. They don't know anything. Say we obukra nyankopon. Thus a more sumya, I will command the stones to what? Glorify me. Mel catch robono wa tie no wakasa. What was obukasada? Eh? Debi. What is obukasada? Oh, onyame no obukasa. Then the onyame wo bum. Onyame wo duam nso abodi biara onyame wo. Ndo ho kwan so to mechiw. Okay. And I also wo ho kwan so wasem be to me kono komisa no. Amen. Amen. To mboni ba me wona be fo busufu bi ba me ho a me woni esen nti na oba mo o de na asem na eba. And I mean, be here and me friend be simbra wo ade na yes ka ho ko ha. Ti ya na friend na ya na wo friend ya na wo frɛ aye inquiries e bisa na e ti omo ye na. Yes. Okay. Wo ba na wo so wa wo de onwo be 7 years wo ti aware na wo a. Me nim so obi na yi awo de no. And there say me who is what behind the phenomenon ade how abrabo ne how. And the eti bia me nim so obi na ye wo sa. And the straightforward in member and nipa number. No one better than the interior also. If you are not what you feel, okay. The who can say, "Oh, fear for the who command no year on open." But we see daddy. I branch you by also your suffer, papa on your suffer. Oh, your suffer, 9 ahun. Every day, why the 2 more than answer the 9 or if or the one who say, I don't remember Prophet Abednego. Oh, 9 na me to try there was, and I mean to try, then. Or suffer ne yere etuta nam wo ne 9 ne kunu 9 o sofo ne yere aware na se sofo ne yere ne be ifo sofo na ehu why na see your suffer no why na see ni suffer na why na so nko ye suffer na dey that no ye suffer nko we hu se ne yere ye be ifo amen amen afi ye hu no mache no na wo ne nakasa meche ne ma wo mimi nim se me ka kire ho nji ni te me ma wo ankasa wo okay. And I won't say, oh, 9 na yo ya no yere na yesa. 1, obeka say die, where did ya me? Anameboa. 2, me be ya de be me wi a fa de ne ko fie. Ubehu ne ebesi. Amen. Amen. Na uwie no mema 3 days no akwa aba. Udu fie na o yire holu say, e fa be bia akwa no o ma nko bio. Na ade na wa yo so ko fa be bia ba fie ho, o mpene so. Either so be tu fie ho. Fia wo si di na betere mu no tu afifi ho I say jebi ebetu ato ho enti no wo be ba bi ma beje ana wo ba bi o ma bi enti ne be ye obekoso aye wa na ye o enti wo be wu kra wo be twen wo wu ana wo preso enti no odobi wo enti wo be do yire sa na wo dia wo de wu kwase a jimifo na ofro hu sofo na oyile na onwansan abi abo obi kase na oketro kwa na eto oyire ma ode yesade nti okoye no wa mabiem aforo bebo en nsum se erode wan ba o se na etira dia kodan crofas afa me kwakoda ejankan mu ase a me koda erode ase nti first me scan ko ma ejankan okay no se twansa kohwa de mmeko a anajo boy ba ko ho mo na mo discover he usika ode ba me show sika nyina ho am so medas ade che na so ja mehu no se ye ho ade ansa ofa na yi ho no so ode sika na ekọ no wo mu na ye ku hu omobo bible class ye hu obrofo omobo no se wo mo nya mobo sunsun fe o ba fu ankasa no okotra ejanka ho enti be ya ade chichile na nsa na media afore ne ko anka me sika sem ko be hye no o ye den sofo o ye den yo go sofo odifo yenhwe abra prophet prince Elisha ifum ye brand ye de komoni AC na sabre me no be di kan be di nkomo e ma wo kire se ya samo na wo kwakodi asem enti se wo besan aba no
yen hwansa ampa krata ya ba bonten se sa be de nya ade se obesan aba ama program bi kwa no mba be friend my coming back program no ama so because one san am bi se ne o kan no nya second Jesus right but asofo bi aba bonten abekire se enusuade hu na wo mahu e de afa Prophet Prince Elisha ho no e kire se ba bi kura wo no wo wanigye mu pa ya na ho siesie kura ye kama ya na ni agye mom kura bisa ne se wodifo wachi yesi wuni ho wo yire no mesu na baby a wo ye ma imwaye o mo se ode ma ne se baby owo no e ho ye ma no once we osofo yo trofo no sofo be fo busufu die fo mi asemo kan na ya to nipa no kwa on trance Prophet Elisha and trance wodifo se wo se ne wo no ka ne ya tra de na wo so de ya wo kan be gina so ka se no ade no kwa no mba se ho ye there I know me say na ire ne manko no nka ja so ru ni se mu ntwa so na ye nyina ye nko nti nkum asofo ni na apre asori baby mo do ye do obi anu poison na ye nko asofo ni otrofo baby o won o wetu o spirit abetu akoko eza asofo no na we ni so o mu so me po bi o spirit no nko hwe baby a hote okay non ko se ni papa mo ni je mo so ko mpo yama na trance akonya 1 2 yama ni nsu anu 3 ye bisa ne kwan so me se bi ko to so da ho ni sisi ni kuma pe na ebo ba onu mo nsu ondidi ni paduani na aye weak baby o kra no won is in danger anti so be sa ba pa de na denti na nwa sama no so mra na asemi ho okay ebi anda nkofo bo wamane ofa nkofo yire ofa guess no wokuru wo yire ho no beda ende di mpa no bo no ha okay na di mpa no nya wa ha na edu nimbre and that we call it premature death sudden death omra ka hu bra denti wuku akwankyira wodi ma wo no to say nyama so famra no o mu so ne nkofo da uye bi but no dey ye comedies fa moja nkasa bra wo no o de akọ ento fa nkọ ahwan ne ye be fa na akọ wakasa ento so from tiasewu we me meka no kware I say okoyase oh this one is a very good person why is it kwase asemo kwakwa false allegation and what we call our friend there pass 5 pass that is a dance e di we trunkuto enti me ntan kwa you odifo you sometimes be kokra na bia na funu ote we ni so adaka ni so osu ba bi okoro kra ohun ontie onkoye esu osuro so ni yedi ni ho dance papa enne na no bisawe enra ebi no ba papa sebusum wo dem oh me fa yesu Christ me kraje ko wasakoje busum o papa yo busum fo mama yo busum fo be fo busum be fo wasakoje suman isawo dem no the transfer dem we yo Christ and obewu an owu oni mebi okwa na oni ndi eye ni Jesus debi right debi na so fo we na hu say the member ekuta busum wa so dem so fo na o eni a o de sa busum no so ye tintin so ye titia say ya bo say nipa wo betu ehu okay na wo betu aka na asem wa kasa je be fa woni so o le kwa ya obi se be fo 3 days so be transia obo be demonstrate a chero so so be fo o be chero se na be yeti ya so de papa woni so di dua kra bo busum ti okay onyame ni abode hwan na so onyame na hwan na ebo abode no onyame ndi onyame so ya abode debi ndo omo so tumi anu ni omo so tumi o tumi fra won no tumi fra o ye onyame beto abo wasu o be fra won wasu ma o tumi ma won to present chechero yes or no yes therefore God is God okay we are talking about the Almighty the creator of the universe me yes nipa no but me was nipa no amen and to ba me to twa because o kame ho e no no kasa now the God is not a man who can lie o de me nipa no twa tro amen and o catch pain because he have not the holy telepathist because you did not avail yourself you don't have the new bottle with the new wine
And I have the new bottle with the new wine. Okay. And because the Spirit Himself, the Holy Spirit Himself, will speak through us. Okay. Amen. Amen. That is ready. And let the what be and you are cancel pa na ya brain also accredit ya into because I can't be actually be my debate to drama. No, and to Queen Emma warning no ma secret society as so na woni mo atro mudino. Say one origin na abo ade. Moja ne nso eya nkura 12-15 afani na abra. Okay. Biribiara one ne kai na oma tumi. O wa okoji tumi bi odi ya sori na fani biribi afako. Fana abo de ne nhihye ni biribiara. O hia ni nyina. Ena nhihye odi ama wonso no. When this nso wenya asem. O di nso a watombra wo Yakobon ani. Nse no so wo asem. Nso asem. Yo bi anhwe ho si. Menyo Yakobon menya Yesu Kristo menya wonkonkron na mewo. O se Peter monko wiasa fere monko kasempa no. Na obi obeje de mombo na suwo eja oba ene wonkonkron enye prophet Abednego demo. Mewo the spiritual hospital. Okay. Mewo spiritual court. Mewo niama bebre but enye ni na meka. Okay. Uba obo. Okay. Amen. Amen. Say be ye need to feel say one kasa we the make catch your pepepe. We ya memo wo dia abo one kasa. We ya memo nsanko abebo waso because ma me dia abo bi aso. Okay. Enti ade ameka na ya dia mewo na nya me na me yesade no. Okay. Amen. Amen. Ebinu frefre me. Na so fu na say ni sem so eye ne koso nya memo wo. Amen. Amen. Na momi ade we ji gusuye Bibi hawa kase. Die raw die staff they comfort me. Eya bebre twa me say bebe man di dua bi tintiti. E na sekan sword bi akutu no. What I say no who spirit na odo won. What who spirit ye dey sigan won. And miss kase, miss yes asa. No one say obeye. Onya mi sa mege. Abusia asem no na wodifo atwa netia no instructions na wodi ama no ane se wo obey instructions no na wo ho ato Christopher ya ne ya how bebrebe na kwakwa ya so den da was me gina ho se matena se ko ba ne sadia na wankasa na wo how Prophet Dr. Abednego ne ye ne no edi enkomo no message so beja comment wo comment section ho edi ama me won ne so for pani ya woda the Kingdom of God Ministry ano e won so mo to ase wo mo the 40 days na hyehyɛ so mo guso a wo mo ye ne denden de busia wo mo enwie enti no ebre no enko ye kra betimi afro d4 numbers na go screen ase no na wabi so d4 so d4 40 days ya mo bo ho de remate me so me ha woni pese me de me ho hye mi sen e na me fa so me de me ho be hye me kwanche bi wo ho no d4 e de be ma ama won so watimi de ho ahye mo bi ama spiritual court spiritual hospital yo d4 ke e bia na wasem no e wo se edi ni sunsum e bia na wasem no e wo se e de wo spiritual hospital no so wa ma me pie mu e wo the Kingdom of God Ministry odofo be den e no hu se wo ha no e sunsum court na be ko anase e spiritual hospital and I will be quinty and I make for D4 Edna Mount. A mystery TV message so we me subscribe to so dear mamma yan wakai so the bell never counts and upload me to the first person ya won't say if we can come in at the dark code you want to send. This program is brought to you by Rabboni Group, the Kingdom of God Ministry International, Unity of the Spirit in the Bond of Peace Fellowship, Nyamibechre Prayer Camp, Camp David, Code of Israel, Inspirational Research Society, Prophet Dr. Abednego Invisible Teaching Hospital, Commission on the Rights of the Kingdom of God and His Righteousness and Administrative Justice, Rabboni Supernatural Intervention, Ele Hadi, Barim University, Prophet Dr. Abednego School of Giftology, Rabboni Spiritual Research and Divine Medical Laboratory, Mystery TV. Yakon man makroma yenyi prebu okwanso wolala odofo ede ne wo hawe ede ne wo dadwen yare be na aye kwankwa odi chenchecheche a wonya no aduro ene na me kanfo Rabboni Spiritual Research and Divine Medical Laboratory ede ama eye Prophet Dr. Abednego ene da no. A wise man will hear and will increase knowledge, but the fools despise counsel. Prophet Dr. Abednego ye odifo a eweye mremu awurade eyi no ama wiase se sunsumu yare bia aye okwanko
a Dr. Edikre Wowo ɛne na me kanfo Prophet Dr. Abednego Invisible Teaching Hospital powered by Castoplanto Technology. Kai Prophet Dr. Abednego enye pray for me. Inti hwehwe Prophet Dr. Abednego akiri kwan wo Insanwam ado akiri Oreku Liberty House. Adase Fred Dr. Prophet Abednego 020-859-9576 na say 027-8977-215. Intro do for Kai se wo twiri bibi wo so na semba na